Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4 o carjamaste, akam sasaw artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanakchik husloraphamti. Buenos días, Munatjilanaka, Cuyacanaka, acá sábado Vilta Cantatinste, Maco Timpiwa, Señor Jesucristo en su tiparo, Arum Tanipsma, Humanacanjilatama siempre, Sapa Sabadonaka, Hermano Lino, Apanicina, Yusana Runacapa. Kun Jamakis Cantatisipta, Munatjila, Munat Cuyaca, Munata Radio Chiquirinaka. Sartas hapjam yasta, niao cantanjeja, y chajalwatja intejal sonxeja. Sohta alwa vilta horas yasta intej, yasta aquí ponió ni hal susinqueja. Ukamaj monata hilanaka, monata cuyacanaka, radio tercer éxodo esterinaka, Dios humanakampipan. Kao kachakanakans istapgesta, humanakaroa. Arum tanipjaraxma, Señor Jesucristona, sutipar. Dios ajkomaj bendispan. Acá sábado vihta cantatina de katas casina. Ya kapaxin ktana nicha. Esa ukama paxina kajiasa tuki pasarpay. Ichuru kajiasta. Nairire kalta acá. Octubre paxina. Esa ukama hila kuyaka. Tiempo na avance. Bien. Munaraktan arumtaña. Que tiene que te estapta Huancané, Perú lugarana. Radio Red Huancané. Radio 104.3 FM. Uka radio ischuktaptaja. Humanakaroa arumtanipjaraxna munatjilanaka kuyakanaka. Perú lugar kama. Acá Radio Reto Huancané, Oxatoque, Port Antanja. Hisa, Radio Tercer Éxodo, Maestras Esquiva, Radio Reto Huancané, Perú. Kunjamaquesiptasa, Dios bendispan, Helanaku Yacanaka, Dios Ajumanakampi Panaye. Hisa, que tiene que te ischuktapta, Sapa, sábado vista cantatinaka, domingo vista cantatinaka, Dios Ajumanakar bendispan. Taquini taquiwa, Diosan aropaja. Aymar lajra para el tiri, hilanaka cuyacanaka. Más que todo, Aymar marcataki. Ukatakiwa ka programaja, wakistata. Ukamaste, kao kachakanakantej, Aymar laj para las tanja, humanakaroa arum tanipxmaj. Mundarak tanakalwa tanja, arum tanyaraki. Majes, Arequipa, Perú. Arequipa, Perú. Hilata Juan Francisco Huacarpuma. Es igual apellidoja, monat Hilata. Hilata Huacarpuma. Juan Francisco. Dios ajomar bendispan. Walikumaj ischuktaja. Acá Radio Tercer Éxodo. Dios ajomar bendicitam. Awista Araquimay, familia Nakaro, Yakajila Nakaro, Cuyaca Nakaro, amigos, vecinos, Upanakaro. Upanakaj también, Istapjañapataki, acá Radio Tercer Éxodo, Diosana Runacapa. Komajarum Tansnawa, Hilata, Inashani, Amparato hay taptasxtante, ajano y ajanan un catasxtante, pero Dios ajo intajestoa. Umaj siempre pone isteritata, Radio Tercer Éxodo. Kaya Arequipa, Perú, Ucalogarana. Hilata Juan Francisco. Dios bendispan humaro, familia maro. Kaucalogaran hay umag diusar serviriax tatakpacha, ukahilanakar kuyakanakaro, arum tawaraktanwa, umas arum tarakitawa.
Dios bendice ukamaj. Ukamarakiwa Iztapjisto, Acapulco, México, Ucamarcana. Dios bendice. Culiaca Isabela Queroz. Isa, Culiaca Oras Caractán, Cuñada Mataque, Oras Tanwa, Upajanchinos Tatataina. Dios paro operane, Dios collerín, colleripaja. Jehová es el gran médico, como está escrito allá en Éxodo capítulo 15, verso 26. El Señor dice, yo soy Jehová tu sanador. Así que, Juliaca Sebastiana James, Dios paro operane, coltarakine, Ucamaja, Dios bendispan, taque uka ischuktirinacaro. Ucamaja niumon caractanta armasiña. Cauquiri cuya casatej siempre ischukista kaya Argentina marcana istoja. Dios bendispanaya. Siempre poniwa Culiaca Agostina opaja, familia Pampe, yosanarunakap isteja. Culiaca, Dios bendispan, ischukiscakim. Dios anarupaj alman mankapawa, Dios anaruptej istañanej, almasaj mankatekipuniscaniwa. Amanchatas kanyaniwa almasanja, kat supayampnot asiñani. Hisa, Dios axiw istapisipjam. Kunampis istapisiñani, Dios anarupampe. Ucampej atipjas kanyaniwa. Dios bendispan. Ucamaraqui isto diferentes comunidades acá Chuquiago, departamentona. Tiwanaco marcan istapjesto, Walja hilanaka isto, Andamarca lugarana. Ucamaraqui estar aquí esto campo lugaranacana. Joana, batallas, uxanacan isto. Dios bendispan upanacar saractanua. Ukamarakiwa arum taimonaractan yapotira lugaran estar aquí estuva. Esa familia Quispe, humanaka arum tataptah. Dios bendispan. Ukamarakiwa hilata willi con hamakista sartasjta takalwatana. Dios humar bendispanaya, humar juliaca logran hekatastaja. Ukauja nomaj ischukta pontao esposamampe. Juliaca Elsa upampe, Dios bendispan, takpach familia. Gloria al Señor. Bien, ukamaja. Acá alwatanja todavía continuo taskeñani hukampe. Ruth, tipo de la novia. Ruth, viuda hormeja, representativa Jesucristo en iglesia paro. Uintasiva Jesucristona novia paro. Ayo katret paltas istan hakamaka ka programa nakana. Walha material uthaski ukamaha paltas iskakianiwa akalwatansa. Dios atay maitas wainyan kamaha ukat Dios narunagapa litas ipkharakinyan. Señor Jesucristo, Dios pagaran smawa akalwatan. Muna sinyamah kau kachas. Gracia mah kau kachas. Nanaka hucharara wawana kamataki. Hani merisipti konsa. Pero man kuyepa isnyamawa wale hachana nakataki. Todavía mah kaura kana. Anchi hakanya chorasipkista mamarampis. Oh, gracias, maurumpis Dios kantatisipta. Ukat humarios pagarans. Hakasin stikons lorap khrekta. Humak sapchista hay arunakam tokeh. Take humar iyaw sirinakah. Parlanya nakahaw humata. Arsunya nakahaw humata. Aga glorioso evangelio kananchinya nakahawa. Según San Marcos capítulo 16 ukarjama. Ukatwa Señor permitista kalwatanja. Mako timpis akar radion kanya. Señor yanap kitaya. Kau kachikanakans istapje. Kau kachikanakans utji ay marlajra para el asiri hilanaka kulyakanaka. Hupanakatakiwa ka programaj. Señor hupanakar parachtayam. Bendice marunaka mampe.
Tal vez creyente nakotchi, tu cartata, hupanakaros waitam, Señor. Tal vez maninakaj, humar iyaos kasin, quieras japchi. Dios, hupanakaros arachtayam. Mientras gracia majotjaske, taquenita que otjaske oportunidad. Señor Jesucristo, que tiene que te humar servisctam, taque chuimampe, ucampe hakachasisctam, ucampe bendicirakim hupanakaro. Usutanakachotje, Señor hupanakaros oltasirakim. Humajuka collana, suma, coltere amparampe lokat makalwatana, taque usutanakaro. Humatao doctorans doctorapaj, collerins colleripaj. Chochrem toqueo collata haptja, Señor. Ukamsa sa kalwatan maitas. Yanapit na yaros karo na kamar sunya. Humaki usam lakaj amuyok sa Señor, humaro katuyasma. Ukamarak Señor, kaukirwa na kamateja ka radyon ernakapje. Akamakinanak sa apnakapje, Señor. Alwato pa nakaksartasipje. Bendisma, Señor Jesucristo. Acá radio Tercer Éxodo, Xan Trabajterina Carro. Ukamaraki radio Reto Ancané, Perú Lugarana. Dios, maj bendísim. Ukamakiнаnak tinakate apnacht, que Señor ka radio mistaña pataki. Upanakaros bendistam, Señor. Ukamsasayos pagarsma. Jesucristo Santo Sutimaro. Ukamapan, Señor. Ukamapan. Bien, ukamaja. Taktas niya Mirque Testamento, Ruth. Libro de Ruth, taktas iwañani. Litas iwañani wa makauka versículo naka. Continua ñataki. Ruth, tipo de la novia. Ruth Barmeja. Jesucristo en iglesia paro intasi. Humaja. Diosan wela pam parekatastaja monat hila monat kuyaka. Humaj pertenece rectao Jesucristo en iglesia paro. Wakichas es caractao rapto orotaki. Anillo kamagej. Si te janir humaj diosar iaos kstaja orao tiempo humaj diosaro makatham. Diosar makatham, diosar suyas ktambwa. Diosar haosas ktam todavía. Han pisichum tamti hila kuyaka. Hisa. Ukamaja lit asiwañanía Ruth. Capítulo 2. Ukao hitak asiñani. Ukatste lit asiwañaniwa. Versículos 11 ukao hitat. Ruth. Capítulo 2, verso 11, ukatnera kataro, akamsa sausi, Dios anarupaj. Respondiendo vos, díjole, por cierto, si me ha declarado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, en la tierra donde naciste, has venido a pueblo que no conociste antes. Jehová galardone tu obra y tu remuneración sea llena por Jehová. Jehová Dios de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas. Dios bendispan ukasuma Collana bendito arunakaro. Kunja sumas. Yosanarop asiñaj. Kunja mosqas. Yosanaropa litasiña. Parltasiña. Istaña. Ukamat hanicha hila kuyaka. Hisa. Diosano onan kapatakij. Sintimos kaponiu. Alakpas Dios aukina. Hakira runan kapaj. Diosano onan kapaj. Waliu kochistan. Diosanarop leit asisaj.
Diosan arop istasaj. Waliu chuymasaj kuchisi. Diosan aropaja creyente nakatakej hakañawa. Diosan aropaja qolla medicina. Diosan aropaja ma lámpara chamak aroman kanteja. Hayu karo intatau creyente nakatakej. Ukatjay Davitas ischinja salmos libronja. Lámpara es tu palabra a mis pies, y lumbrera a mi camino. Kun jakosisiñas. David, rey de Israel, maurjopajkam arstasi. Dios tatay aronakamaja, chamak aroman kantkeja, lámpara sotineja, ukar uintatao siwa. Kayo nakahahan lang tasinya pataki. Taki histari uka kanach kwa lamparach ukar uintatao aro nakamach. O kun hakosisiñas. Kun hakosisiñas. Kunat kis yakipa. Chacha warmihan munpacha kayo sanaro nakap. Kunat kis yakipa way natawakohan munpacha kayo sanaro nakap istanya. Kunakis chima pangpacha. Kunat kis upaja. Akarunaka han munki. Kunat kis hukara tukpacha. A veces ahualwa luptan pienstan ukatja. Munat amigo, munata creyente masi, más que umak kauka denominación ankamsa, umak amuy tatasim, hichoroja ni ikiñora sajete. Diosawa, según Malaquías capítulo 4, versos 5, 6, ukarjama kitane ma Elías. Yosan marcaparo arjta iñataki. Jesucristo noviapa, iglesiapa. Arjta iñataki. Porque acá tiempunja. Walja creyente nakau ikirjataina. Walja Diosan arkirinakau yapira wayjataina kala. Maininakak total tayaratau. Maininakaste yapiraki. Yakisca ñawa. Yakisca en tiempo na kanktanwa. Ukat niawa. Apóstol Paulo Harson Jataina. Timoteo Librona. Ukampiaka carta nakapana. Hoyan haitoke. Tukui tiempo na karoj. Wali yakiskaya peligro orunakau jutani, ¿sí o no? Kun abrazarak tukui tiempos. Hicha orunakai tukui tiempo. Aka orunakanay. Chek pachapini. Hakastan wali peligro tiempo nakana. Hisa. Aka tukui tiemponja. Wal haninakau. Diosar munanyak ukat, diosar arkanyak ukat, diosar sirvinyak ukat kala. Yapira wayakapre. Hani tumahu kamak tahila. Kulyaka. Hani tumak kam tukuwaikta. Ukataki diosak wakicha ka programa humak parah tanya mataki, parah tanyawa. Sartapin timpung ktanwa. Porque chicaro manjamao artasje. Diosaj kitani taptok, angel aptok akatimponja. Virgen anaka, kasara sirtawakunaka, esposor suirinaka, han ikiraphamte sartapipjam akajay esposo akanki sasausi. Según Mateo 25, karjamaj.
Entonces paraqtañ orasanqtanwa. Lamparana qhantayañ orasanqtanwa. Pero walhanina kan lampara pohan aceite nikit. Ukaw yakis kayah. Kun hamakis chuymamaj. Unat hila, unat kulyak. Pastor, tal vez uma iglesia irpirista. De repente uma trabaja como diácono. Ma oficio ocupaba esta. Walikis que ukaja. Ukampisa. Walhanina kauhani. Kuntik ma diácono loranya pak ukanak lor karaktante. Hisa. Kuntik ma pastoras loranya paki. Trabajo pa konakha. Dios aje wasaro kuyapt eistpan, yanapt eistpan. Dios awa ajayopampe chamancheriktam. Hila kuyaka, kriinti masi. Ina son maj orasa jaira sixta iglesia sarains. Ina jaira sixta Dios anaro pleita sinsa. Quizás orasa humatakej Biblia vale aburrido jamakiche. Algo pase, vida mana. Ukamarakit Dios katutama, aniwalikas pati. Amoy tapisim, tiempo na kahaniwalikite. Aka ora karok porinda sinke wale. Liakis nyanaka, hacha nyanaka, usu nyanaka. Hitis yanapt istani. Hitis yanapt istani, kau karos halantanyani, kau karos imantasinyani. Akal watan hlit awaitano akar rutu armita. A ver, acá última parte. Contejlit awaiktan Rut. Capítulo 2, verso 12. Kamsisa ukanja. Jehová galardone tu obra y tu remuneración sea llena por Jehová Dios de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas. Gloria a Dios. Vos, chachaj, kun jamasa Ruth, warmero hachanste. Oh Ruth, humaja, esposom jeojepanja, Noemí suigra maroj, walpin omaj respeta, walpin monaserakta. Noemí suigra mar monasinja, aokim haitanukunta. Taikam haitanukunta. Denominación haitanukunta. Amiga nak haitanukunta. Vecino nak haitanukunta. Ukat siya humahutta. Kaukir markarte humahani. Uintikta ni kustumi nakapsiyatkta. Isail sata ukamarkaro. Humahutawaita. Israelan diosapa. Israelan diosapana. Chekapa puyunakap mankaro. Iman asiri hutawaita. Gloria a Dios. Oxeakanja. Has venido para cubrirte debajo de sus alas del Dios de Israel. Gloria a Dios. Akarut warm hamawa humach iman tasinyama. Akarut warm hamawa humach iman tasinyama. Jesucristo na chikapa mankaro, puyuna kap mankaro. Ukanakiwa siguro nyani. Ay na sumaksita, Jesucristo chikani bajati.
Jesucristo puyuna kani pachati inasis Isa Jesucristo maisatja hacha taika pakampi sa siwa taika águila uka alakpach tuinakir águila paka histan kaimaranja hay ukar untataraki maisatja Señor Jesucristo upak pacha chekanakaniwa macha capaste merca testamento macha capaste machaca testamento pacha kani ukam pacha kan behay tuinak chek ukalak pacha nakan ka irina tayanak mangkas pasaskak ukapakah ka agilah hay ukam sa serakiu Señor Jesucristo Esa sapa versículo, sapa promesaba Diosan, chekapan, puyuna kapakas pas ukarin datah. Ukatapi, bos chachaja, rut warmeroja, parhait kayast aka versicolon lit tan. Oh Dios ajumarok bendispan, Ruth, sasausi. Humaha, wali askinak lurawaita. Noemi, suigra mampej. Ok, take uyate, take israelita uyate. Humaha, ma extranjera pagana warmi kasina, Aukim haitanta, taikam haitanta, familia nakam haitanta, denominación am haitanta, ukatechaja, Israel, Belén, la casa del pan de Dios, ukarhutawaitaj, Noemí, suigramampe, kaukir marcantej ni familia masutik, ni humaj, ni kitiros uintik tukanja, ukamar karo porintaj. Israelan Diosapan. Chikap man karo, puyunakap man karo, iman asirihutaj. Gloria a Dios. Isa. Kristona. Chikapa, puyunakap mankan kipuni uthi, seguridad. A ver, litañani. Evangelio de Mateo, capítulo 23. Kamsisu kauhan. Evangelio de Mateo, capítulo 23. Versículos 37. Castellano kamsa sauce, qilqatanakah. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? Gloria a Dios. Kunjamos kaspa Dios anaropaj. Señor Jesucristo, con la payataja ahora que encan ukaj. Kam sabayan supaj. Jerusalén, Jerusalén, se hay kunas Jerusalenaja. Upaj parlas kan ukamer ke Jerusalenat. Ukamer ke Jerusalenan kanwa Israel markaj. Kuna payatej Dios aksan Jerusalén, Jerusalén ukapachak saskanwa Israel la marca, nayan wawana caja. Nayasti humanakaro kao kakotiwa. Kun jamás ma taika wailpaj. Chiuchina kaparo. Iska wailpa chiuchina kaparo chekap mankaro.
Khomant'aymuni, imant'aymuni, ch'iyuhat'aymuni, junturt'ayaymuni. Hay como unayaq munayat humanakaro, khomant'aña. Israelita chacha, Israelita warmi, Israelita wayna, Israelita tawako, Jerusalenan hakiri, Yosan aropiatiri, sacerdotes, hisnawa teólogos, pastores, nayaq humanakaro khomant'ay munayat. Matay kawalpaj, chiuchina kaparo, chiqapman kaparo, imant'eja, kaya orasans, kunapachatej enemigos, mank'antaymuno kaj, imant'eja, hayu kumaunaya humanakaro, imant'aymunayat. Pero humanakasti, hanimunapktate. Yaki siñawanisya, hachikayaw hanich hila kulyaka. Dios ahumaro kamaraki umuntam. Akatukuy tiempuna. Dios ahumaro muntam ukamaraki. Kun hamatejo katay kawalpaj, chiuchina kaparo, chikapampi suma imanti. Tayatsa. Take hanwali inimigunakatsa. Hayo karuin tatao Dios ahumaro munaraktam imantanya. Usuño rasayna. Usuk matay hamahuti. Hachanyah matay hamahuti. Liakina caja. Ma muy tero in tatahuti. Pistaña na casa. Problema na casa. Ma inimigo in tatao purini. Chak Dios aksipinayah. Humaro mund imantay takiukan walinakat. Pero masti animon kitat. Kumasti monat amigo, monat hila, hanimon kitat humaja. Akan Dios aksiw no quisiste. Pero akarrutu armiste, hutatay nawa. Jehová Dios ana. Isalan Dios apana, chikap mankaro, puyunakap mankaro, imant asiri, gloria a Dios. Ukataw timasak sa taja, Ruth, tipo de la novia. Ruth warmeja, Diosan iglesia paro uintasi. Ruth warmeja, chiakpach creyente na karo uintasi. Humak munat hila munat kuliaka, creyente estaja, chiakpach Diosar servir estaja, humak simiente ajlita hasta desde antes de la fundación del mundo. Ruth warmer, uintatarakiw humaj. Jesucriston chekap mankaro. Jesucriston puyunakap mankaro. Iman tasjanyamaj. Ruth warmir uintat. Ukapachakiw siguruyat. Ukapachakiw humaja. Kunayman peste. Kunayman problemas. Kunayman llaki. Kunayman hachaña. Kunayman pistaña. Takiw kanagat iman tatayat. Pero si te humak rechazas taja, a enemigos putomias katam. Humarokmat papel rok tayak apiha ukam apas katam mo. Yaki nakak problema nakak usunya nakas hachanya nakas. Akalwatan amuit asin. Akalwatan humak. Piensa makarunakat lupim. Nayak leit asing tua Diosan arunakap. Haniu kuintok pala ni kusmat. Nayak leit asing tua Diosan kilkatan nagapa. O karos di kontek Diosak arsonek profeta ptoke. Kontek Diosak arsonek profeta ptok o kaha akapas pa arunakaskiw. Akapas pa arunaka. Ucampe amplio, ucampe profundo, ucampe cana. Jesucristo en iglesia patak, Jesucristo novia patak, Jesucristo nuwana patak. Porque Dios an aglita, wawana kapaja,
Cristo takijama isatja, y mi yogapjama, yoka yogapjamao. Maisatsti Dios ataqueja, novia pjamarakiu. Maisatsti esposa pjamarakiu. Esa. Ojalá y humajukanak captasma, entiendisma. Hichor hakakas ti ati chawinakaj, hani fácil utkite. Esa. Iglesia nakajwalta askiwa. Perdón. Dios han arrob parlerina casual haskiwa. Pero lamentablemente, walhni nakahani, akachikarunaka kananjapkit. Akasuma musqa glorioso evangelio. Niyo kananjapkit. Porque Dios han arropaja, wale frescoa, zapatimputaki. Ma fresco ay charo intatawa, zapatimputaki. Sapa edades, sapa iglesia taki. Pacalco iglesia nakautje, según Apocalipsis librón. 7 iglesias, 7 edades. Pacalco. Sapa tiempo, sapa iglesia taki otje. Masuma fresco ay charo intata. Creyente nakataki. Fresco tant, han libadorane. Hichasti vas a encajar kipatimpon ktano. Última edad de la iglesia, la Odisea. Apocalipsis 3:14. Unat hila munat kuyaka. Kunakas mankasumah mankasiskta. Dios an arupaksiwa. Mankasinya sawahan libadoran tanta. Libadora hakin yati chawin nakapaw. Hakin doktrina pa. Be? Ukahaniw almarok chamanchkit. Pero yosan aropaste. Almaro chamanch. Almaro kusisi. Almaro bendice. Diosan aro nakapaja. Chika yosan aro nakapaja. Almaro istapi. Porque acá la Odisea, tukuy tiempo taquej kay kataksiwa. Apocalipsis 3, verso 14. Ukat na kataroksiwa. Kalalataw siyo. La Odisea, kalalatawa. Es que haniw iglesia nakan muchas veces otjitios en aropaja. Haniw akachika arunak para las gente. Por lo tanto, alja creyente nakan almanakapo, kalala. Pero Dios aropan siwa. Han engkam unistanya patakihan, kalalonya matakihan. Umak istapisim. Akaro nakambi. Akaroste paz pa Diosawa. Porque Diosaj aruponiu kaltat pach. Diosaw hakker aruj. Uka aro tokikiu. Intis uthi. Haksis uthi. Uka yosan arup tokikiu. Kokanakas uthi. Yosan arup tokikiwa, uyuanakas uthi. Yosan arup tokiwa, hamachinakas uthi. Yosan arup tokiw, kotars. Hawiranakas uthi. Yosan arup tokiwa, takikunas uthih. Uka arosti, Diosawa. Isa. Uka Diosakiwa, hakin almap istapiani. Uka Diosakyo hakin almaparoh chamanchani. Bendicine.
Gloria al Señor. Hayuka tawakisi, Diosan chekap mankaro. Diosan puyonakap mankaro. Imantas jaña, siguras jaña. Uka lugarar siguras jeriwa. Uka lugarar imantas jeriwa. Rut warmeja. Moa. Upak moa lugaran ja yurjin. Uka moa lugaran ja. Haken lorat Diosan akarupak yupay chirinwe. Ve. Upak uka lugaran ja. Denominación tibio iglesia ganua. Pero hopach decide si wichaja. Noemí yochapampe. Belén, Israel, Belén, casa del pan de Dios. Ukao harichaj utjaña. Ukao har utjasin este hopajaichaja Diosan. Huyona kap mankar, chikana kap mankaro, imandas jaña. Ukwa vos chachaj unji. Vos ukaja Noemí, esposo pan, familia panua. Hisa. Ukatwa vos chachaj chaja. Litaw estan hayakan. Ruth, capítulo 2, ukan halit están. Vos chachaja sipi Ruth warmiroj. O Ruth, taqeneu yatipji humaj. Wale askinaka Noemí suigramaroj luratama. Respetatama, sirvitama. Kunapachatej human esposumaj iwawaje ukatj. Humaj wale sumpun unjta, suigramaroj. Además humaj chaja suigraman pchikawa. Moa kaukante humaj yurkayat ukamark haitanukunta. Aukims haitanukunta, taikams haitanukunta. Iglesiams, denominacionams haitanukunsna, ukampiapta wainyan. Taqiu kanak haitanta, ukat shahumaha utawaekta. Kaukir orakteh, ni uintakayatas. Kaukir markateh, Belén. Niux unikayata, uka markar hichak hutawaekta. Uka lorata matsti, Allah pachankir Diosaj, humaroj bendispa. Allah pach Israelan Diosapaj humaroj, hachana chapa bendispa. Además humajuka Allah pacha Israelan Diosapa. Chikanakap man karohutach. Iman asir. Uka Diosan puyo nakapampi, hanhat asir humahutawaitah. Hilar kiripan, Diosan bendición apa humhana. Sasawach einste. Ruth warmiro. O munat hila munat kuliaka. Jesucristo na iglesia pa. Humatejo ka Diosan puyo nakapman karutatah. Bendisita po niya tao. Isa. Dios ak bendis panay kumaha kun hanos parques karunakah. Kun hakosis kairakis. Ma kocho a ver ma yupay chavimpi yupay istawanyani. Importante rakio siempre Diosaro yupay istanyah. Acá radio pach. A ver ma kochon pigilata técnico abhatwaya mukatste. Yosario pa istawanyani. Uka yupay chavimpi. Uka continuo tas kanyan. Dios bendice. Akapachana hakanyah ma pangkarar tatawa
ma korar unta tuan suri kira kiu hakena hakawipa ukam bisa mata kiu uthi humataki na yataki ukasti diosaru iyaw sanyasa tatachui masampi hakingir sacrificio sa pamainis loktas nyasa winyay hakany hikhatanyataki akapatyang hakanya mapangkarar untatawa akapatyang hakanya mapangkarar untatawa makorar untatuan suritiyo aken hakawipa korar untatawan suritiyo aken hakawipa akayakit markabar aruna kaparlanya akayakit markabar aruna kaparlanya take ni Kristo Jesus ako hanancara kinya take ni Kristo Jesus ako hanancara kinya kuyap esip ketay mo na Sir Kristo humarokyo makataniksma haniuchoy manakahan askipti wawamapht sa nyatagi kunay manapan kasi niya nakarut puriwayapta arunakam aram tasisa yanap tasip ketay kolang Kristo arunakam ampiya way tasip keta kitilurat arkap Krista humasapanak wawinyay hakany arokuti ukatwa hangke untasa humasaparuki kusisit choy manakahampi arkany munapasma kuyataya sitay Kristo humarukyo makapasma kuyataya sitay Kristo humarukyo makapasma arunaka mapananjanya yanap pasikitan arunaka mapananjanya yanap pasikitan. Gloria al Señor. Kunja, kusiskeñas kayo pa chabej. Ma pangkarar uintatakiw. Akah oraken hakanyasah sekaya. Ukam puni pachate. Ukam tomak intin tamunat hila munat kulyaka. Hisa. Ukam puniu. Ma pangkarah. Wali summa pangkarte. Wali summa. Wali kuchiraya sirhama. Awisa ko nyakat awaitan. Nyakat asak kuchirastan. Pangkarnakah kasumma. Pero oras pasakiptisti. Yasta. Uy pitimpo porintanih. Ukat kal. Ukasuma parakir pangkarnakah wilirthe yakanakas wanshe pangkarnakas kaltukushe be hay ukarun tatakiw hakin hakanyapah ukarun tatakiw human hakanyamaha munat hila munat kulyaka munat amigo munataway na tawako. Pangkararong tatakiw. Ukatawakisi. Jesucristo na
chiqapman qarmantqaña. Kun jamás Ruth warmej. Upa haytaniway denominacionapa, haytaniway utapa, haytaniway familiapa, haytaniway aukipa, markapa, oraqipa. Taqiw kanak haytani ukatstichaqa, upa jotaway jiwa. Suigra Pampe, Noemí. Belén Marcar. La casa del pan de Dios. Dios anta otapar jotaway. Alajpach Diosan, Israelan Diosapan, Chiqap Manjaro, Iman Tasgiri, Sigur Tasgiri. Gloria a Dios. Hay cuatpipar asistanja, Ruth tipo de la novia. Ruth tipo del creyente verdadero. Ruth tipo de la iglesia del Señor Jesucristo. Esa. Litashka kiñani. Salmo 91. Wali intatao. Taqiwiyat ukha. Salmo 91, verso 1, katnera kataro, akamsiu castellanunja. Walwalistam. Anut asim sumach lit asirakito tamana, mayampisa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Verso 4, importante. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Aleluya. Gloria a Dios. Kwasumasti. Kusisiñat. Hachawa isnawa. ¿Por qué no? Kol kemarot sigurt asita. Utamarot sigurt asita. Automarot sigurt asita. Anukah capacidad intelectual yatinya marocha sigurt asita. Haniwa tikitu kan siguro. Kwak timpora lakiwa. Mapa angkara intatu en shurikiwa ni inkar kun habs qocho istawaita nukama. Acá llamas lo mismo. Wainask tukachumach. Wainask tsataja. Haniwa. Kamsisa kan Dios andropaja. Alajpach Diosan abrigop manjan kirikiu seguro neja. Verso 4 se va, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Gloria a Dios. Dios aquí humaroch imhat eriktam chiqapampi. Puyuna kapampi. Uka Diosan chiqap mankan. Puyuna kapman kan kipniu siguro nyani. Kuna pachate ka bomba na kak palyarhani. Kuna pachate ka volcana na kas nin mochcharawayhani. Kuna pachate ka orakeh naktani. Uka bomba nakt okorgan ukah. Kau karol kaltatas. Kol kemarot iman tasita. Automarot iman tasiwayata. Utamach siguro ni. Hanukah yatin kan kanyama, ka intelektual yatin kan kanyama siguro ni.
Niwa kwanaka qalna kantani. Jesucriston puyup mankan, Jesucriston chikap mankan, Jesucriston wilap mankan, abrikup mankan ki otke seguridad. Ukat humana katak apantan. Aka machak yatiabe, aka suma yatiabe, ukapi evangelio. Evangelio san moneja ma suma yatiabe. Buenas noticias, buenas nuevas. Munat amigo, tal vez primera vez estabais acá al Watana. Humataki utje acá suma yatiabe. Humasma último predestinado. Jesucristo en cuerpo para mantaña mataki. Y hasta raptoj. Ocurrió a Jaspa. Munat amigo, munat hila. Rutu armero intatay humaj. Acá tiempon Jesucristo imandasim. Wilap mankar imandasim. Chikanagap mankar mantam. Puyup mankar imandasim. Ukanagyo siguro yata. Ukanagyo siguro nyan. Ukanagyo uthibinya hekanya. Jesucristo arso iwa. San Juan 11:25 kano pakseja. Nayari yaw siriste. Hanchins hiwata kaneja. Alma pan hakas kakipon niyo. Gloria a Dios. Anito karo na kumach. Creín mungasma. Porque ukaro na caja solamente creyente na katakiw. Ukah Diosan promesa pao. Diosar iyaw seri na kataki. Mainit yakan Diosar iyaw siyakan niyo patakik ukaro na kah waloran ni ikit. Ukah kumas kanya pao. Pero kitina kas Dios na rupar walore. Diosan aklito ho na kapa. Creín tinak. Upana ka walor tan. Ruth hupaha pagana warmi kasina hupah Diosaro makate Diosaro uinte iski uka warmeja ahlitara kinwa anir mundo kaltan ukat pach ahlitanwa Diosan wa panyataki ukana kakiponiu sapa edadan, sapa generacionan, sapa timpuns. Diosaro kutikip staraki. Esa. Diosano ni kapah ahlitao. Hanera sa kamundo kalkan ukatpachi. Nos parkanya ukahanicha. Ukamseo kalkatanakah. Pero humasma ukamay ni ahlitah. Humas mau kamay ni ahlitah kulya kahila. Humas mau. Ukat waka programah wakichata. Porque faltas que todavía Diosan cuerpo pajani pokatakitip, Diosan cuerpo paj pokataña pau. Ukapachao raptoj, arrebatamiento otjane. Mientras han Diosan cuerpo paj pokachas caneja. Todavía, Dios a gracia choras que están. Entonces, wakisis que aquí parlaña y atiaña taquenero. Puede ser Perú Logarán Caspa. Últimos simientes predestinados. Puede ser Argentina marcan caspa. Puede ser México marcan caspa. Estados Unidos marcan caspa. Francia. Puede ser Brasil marcan caspa. Huanukah Bolivia marcan caspas, Perú marcan caspas. Dios había ticao canchilla. Uka kepa Dios en cuerpo para mantener acá.
Porque Dios san cuerpo pag pokataña pau. Uka cuerpo a Jesucristo en iglesia pag. Cristo no vela pam parekat. Gloria al Señor. Dios ak bendis panaya. Akakamaw awans awaitanja. Utirinuk ampalta eskeñani. Ruth, tipo de la novia. Ruth, tipo de la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Ruth, tipo de los creyentes verdaderos. Ruth, tipo de la simiente predestinada. Utiri, programa nakanwa Dios akmonaneja, ukampe para el eskeñani. Dios ampeki ukamaja, munata radio tercer éxodo estirinaca. Ukamarake radio reto ancani, Perú lugaran estirinaca. Dios ampiquilla. Sasao saniwayapsma. Humanakan hilatama. Hermano Lino. Humaktaktam. Kaukansa. Kauka iglesians. Kauka lugaransa. Chekpache yosanaruna kapag parlasiski. Ukauharumak asistim. Hantim pierdimte. Taktaña wakis porque Biblia sarakiwa Mateo 7 ukanka buscad. Buscad y hallaréis. Toca, toca la puerta. Se os abrirá. ¿Ve? Entonces, Dios hay bendispan kamaja, jutiri program kama. Dios ampek. Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4 o karjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, misun hapham, hanhupanakchik huchloraphamti.